دەستپێکا تەڤلەبوونا ئەنجومەنا نیشتیمانی کوردی لە سووریایê di nav opozîsyona Sûrî de projek federalî pêşkêş kir lê gelek nakokî li ser vê çêbûn. Şelal Gedo nûnerê Encûmena Niştimanî Kurdî li Sûriyayê di Îtîlafa Sûrî de daxuyakirin ji wan FMê re gota ana îtîlaf erênî nekiriye li ser vê projeyê. Wek em tev dizanin koalîsyona Sûriya li ser projeya Encûmena Niştimanî Kurdî Sûriya a federalizmê nemuwafık e û em tev jî zanin û raya giştî zanin hûn jî zanin di sala 2013 de Encûmena Niştimanî Kurdî wesîqeyek zor muhim û zor giring bi îtilafê imza kir û bi mucibê wesîqeyê tevl û îtilafê bû beşek ji îtilafê ji koalîsyona Sûriya ji opozîsyona Sûriya ew wesîqa jî 13 noqta pêk tê noqta gelekî giring tê de a mesela federaliyê bû îtilafê ser muwafaqet nekird û ême jî wekû Encûmena Niştimanî Kurdî ما تحفظ كر لسر وخالي وما بريارك وقد مشترك دا لويكاتي قام هردو جي قاربن بهفر وكو انا كسي وكو كواليسيون قاربن چالاكي هاوبش بكن قام قاربن همو طيفه اوبوزيسيون سوريا وخلق سوريا تيبگينينگ فيدرالي جبو سوريا آينده بو پیشرو یا سوريا تشتكي باشه Di derbarê demzirandina navenda biryarê di nav Yekîtiya Niştimanî Kurdistanê Iraq Gedo dibêje perçebûn di nav partiyên mezin de û Kurdistanî ne percewendiyên Kurdî ne Kurdistana Iraqê û ne beşên din. هنگاوی برز کوسرت رسول علی و برهم صالح و هنک حوالان دم بواره گدو بیانا ماگ در خستنش بو مثلا مرکز بریار ناوی کتین اجتماعی کردستان ده درست کرنه اف شانه کی وای وقت به ناخوی داخلی کتین اجتماعی کردستان اما وکو انا کسی وکو پارتیا چپی دموکراتی کرد سوریا ام دستی وردان شانه و برادر خوی کتین اجتماعی کردستان ده ناکن و ام هی دارنگ هر کیشه کوان هر مشکله کو هب دریا گفتو گوری رو دریا حوار ده قاربن مسئله خو حل بکن و چاره سر بکن ام دبینن پرچبون ده احزاب کردستانی ده حزب مزنی کردستانی ده نبر جوندیا ملت کرد و نبر جوندیا قضیه کردی نه لکردستان عراقی و نه البشتری کردستان ده همان دمه ده دبیجه گوترگی تسوردان ده ناف اپوزیسیونا سوری ده دکه به گمان ام دیجی هر شرکی گراننگ دنابرا هیزن یپکی یان هیزن سوریا دموکرات و دنابرا ارتشا آزاد و سوپای ترکیه ده چه به چه لجرابلس و چه غیر جرابلس لوانا و چا جبر گو بشار دناری نامد ناکوکی و حل نبه به گمان یعنی دسته وردانا سوپای ترکیه جیشا ترکیه ده ناف خاکا سوریه ده ایما ام دبینن گو تشتکی بیره و ام دبینن گو تو مثلا حل ناکه بیتر مثلا سوریا وقت بجه تبلوهویه چه دکه اف دسته وردان و بهتر مشهد سیاسی و آمیدانی لسوریا وقت به دکه گرک و تبل هفدکه شی تسپیکا شورشا سوری ده دسوردان هاتیه کرن شاله دولت جهانی ده لی افتش بویه کلمک پر مزن لپیشیا چراسریا گریزا سوریا حسن حسین ون FM قامشلو